Presiden Keseng Hill States People Democratic Party Hspdp ubak KP Pangnyang menakalai buai trip Kuala Lengkot ulayo ban pelait Paidbah eka Manifesto jangka parti hapo Nongstoiñ. Ya ketiga jingelang pelait Paidbah eka Manifesto jangka parti layo ban penlong hapo Bishop Hall Nongstoiñ harangkat ke jingedan lang ubak Methodius Dekar MLA ke Motion Road ki kertong MDC jangka parti lembat kit khot ban nungkit kam ke parti. Ubak Pangnyang haba ajing keren ketiga sengi ulong bagajing pelait Paidbah eka Manifesto hapo Nongstoiñ kalongkum kadak bansa kan mau Nongstoiñ jangka parti umai hoping stone lingdo bala bam kuai hadua rublei ubala longru MLA kan Nongstoiñ hadu ka sengi jingyam back to Hspdp they having a core na penbena na pelai Paidbah bag Hspdp kalayo ban peli Paidbah lani ban pelai Paidbah ya ka manifesto bijongi namin no West Khasi Hills kabagi sa kan mau kendiak kai hoping belum MLA hanu kasi kaya minstang na nagayeng pagkaway ka na di ko rikot pasaliwi ide kombada nangai bagong parti do rowe sumaya yen bagin anki sabti ya ngi job to parti len bagale manifesto housing coverage board coverage anu sumasyon